Nagatangaza ikijyanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington Accord hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Leta ya Kongo ikoze ibyo twakita nk'amahano kuko kuri ubu ngubu aho kubahiriza amasezerano yo gusenya umutwe w'inyeshyamba wa FDLR, ahubwo watangiye igikorwa cyo kumvisha amahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rwose uyu mutwe udakwiye gusenywa binyuze mu mbaraga za gisirikare. Ibi ngibi n'ubundi bisobanuye ko FDLR Leta ya Kongo Kinshasa yifuza ko ikomeza kubaho, ahubwo iri gushaka igishoboka cyose mu kugaragaza ko ari umutwe udateye ikibazo ndetse n'impungenge. Ndetse hari n'ibindi bimenyetso mu by'ukuri byatangiye kugaragaza ko Amerika mu by'ukuri yakiriye neza iki cyifuzo cya Leta ya Kongo Kinshasa. Muri make kuri ubu ngubu Amerika iri gusa nkaho iri guha umugisha ibikorwa by'uyu mutwe wa FDLR ko yakomeza kubaho igashyirwa mu ngabo za Kongo nk'uko Kongo Kinshasa ibyifuza. Muri make Kongo FDLR nirimburwe igakomeza kubaho, hakarimburwa izina ryayo, ariko abayigize bariho bataragezwa imbere y'inkiko cyangwa se bataraherezwa no mu Rwanda. Nanone intego yabo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'ituze by'u Rwanda nabyo bitaravaho. Reka aya makuru rwose tuyinjiremo mu buryo burambuye kuko ubu ngubu Leta ya Kongo na FDLR umugambi wabo wo guhindura amasezerano ya Washington urarimbanyije mu gihe gitutu ku Rwanda cyo gusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho cyo gikomeje kwiyongera, ruteguzwa n'ibihano bishya mu bigendanye no kuba ngo nirudakuraho ingamba z'ubwirinzi ruzafatirwa ibindi bihano, yewe rugakomeza gushyirwaho igitutu cya hato na hato mu bigendanye no kutubahiriza ngo aya masezerano ya Washington Accord. Ndabibutsa ko u Rwanda rwo rwerekanye ko igihe ruzashyira mu bikorwa ibiri muri aya masezerano ari umunsi FDLR izaba yasenywe. Rero Kinshasa aho kubahiriza ayo masezerano mu gusenya FDLR, yo icyo iri gukora nta kindi ahubwo no gushaka amayeri mashya yatuma FDLR yakomeza kubaho no gukomeza gushinga imizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ikaze rero cyane hano kuri Kivu News. Reka aya makuru tuyinjiremo mu buryo burambuye, hakubiyemo ingingo nyinshi zitandukanye ukwiye kumenya, wowe ndakurarikiye. Mu gihe ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 byaheze mu magambo, wo n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangije gahunda nshya yo guhindura amasezerano y'amahoro ya Washington. Muri make FDLR iri kwinjizwa mu masezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo iri kugerageza kwemeza abafatanyabikorwa bo muri Afurika n'i Burayi inyandiko y'umushinga wo gusenya FDLR, ariko bitanyuze mu bikorwa bya gisirikare. Leta y'u Rwanda n'abasesenguzi mu bya politiki bagaragaza ko ari umukino wo kuyobya uburari utagamije gukemura ikibazo guhera mu mizi yacyo, ariyo ngengabitekerezo ya jenoside. Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere ariwe Floribert Anzuruni Isorokeche kuva ku itariki ya 13 Nyakanga 2026 yazengurutse ibihugu birimo Uganda, Togo, Burundi, Tanzania, Ububiligi n'Ubufaransa na Afurika y'Epfo, agira no ku cyiciro cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU giherereye i Buruseli. Nubwo ku mugaragaro byavuzwe ko izi ngendo zari zigamije kuganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bw'ibanga, hari ikintu cy'umwihariko Leta ya Kinshasa yari igamije kiri mu butumwa bwihariye bwa Perezida Felix Tshisekedi yashyikirije abamwakiriye. Ikinyamakuru Jeune Afrique gitangaza ko Kinshasa ishaka kwemeza ibihugu byo mu karere n'ibyo mu burengerazuba bw'isi ko iri gukora ibishoboka byose mu gusenya umutwe wa FDLR mu gihe ikomeje gushyirwaho igitutu kubera kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Izi ngendo rero zidatuza zatewe nuko Washington yakomeje gushyira igitutu kuri Kinshasa. Kwa 27 Kamena umujyanama Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika ariwe Masad Boros yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko Leta ya Kongo itubahirije isezerano ryo gusenya FDLR. Minisitiri Anzuruni yagejeje ku bihugu yasuye inyandiko igaragaza gahunda nshya yo kurambika intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Iyi nyandiko rero iriho umukono wa Victoire Byiringiro, umuyobozi mu rwego rwa politiki w'uyu mutwe. Irimo rero ibyo Kinshasa yita gahunda yo kurambika intwaro ku bushake no kwisesa k'uyu mutwe nyuma y'ubukangurambaga bwa Leta ya Kongo. Iyi nyandiko Byiringiro yashyikirije Perezida Tshisekedi tariki ya 30 Gicurasi
2026 igaragaza ko gusenya FDLR byaba igikorwa cya politike aho kuba icya gisirikare kandi ko abarwanya ba FDLR bakwiye gushyirwa mu kigo cyihariye kirindiwe umutekano nibagabweho ibitero. Byiringiro yavuze ko abarwanyi ba FDLR badakwiye gucyurwa mu Rwanda ku ngufu ahubwo ko abadashaka gusubira muri iki gihugu bakomokamo bafashwa kujya gutura mu bindi bihugu hamwe n'imiryango yabo bari kumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Kinshasa, Minisitiri Anzuruni yayigaragaje nk'intambwe ikomeye. Kongo ishaka kwerekana ko rwose irimo gukuraho icyo yita urwitwazo rw'u Rwanda kuko ubutegetsi bw'i Kinshasa buvuga ko FDLR ari urwitwazo Kigali ikoresha mu gushyigikira ihuriro AFC M23. Leta y'u Rwanda rero yamagana iyi nyandiko yigaragaza nk'amayeri yo kwirengagiza amasezerano y'amahoro ya Washington asaba leta ya Kongo gusenya uyu mutwe kuva yasinywa tariki ya 27 Kamena 2025. Nk'uko ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi cyabitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe agaragaza ko nta kindi iyi nyandiko igamije kiretse gusa kuyobya uburari. Minisitiri Nduhungirehe rero yagize ati: twitaye ku masezerano twasinye, igerageza ryose ryo gushyiramo ibindi bintu rigamije kugaragaza FDLR nk'uruhande ruri muri aya masezerano nitwabyemera. Ibyo bigamije gutesha agaciro inyandiko yasinyiwe i Washington. Yongeyeho ati: amasezerano ya Washington ni inyandiko nziza, ibirimo byose biramutse bishyizwe mu bikorwa twaba dufite icyizere nyakuri cyo kugana ku mahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi rero mu bya politike nabo bagaragaza ko ibyo gushyiraho amasezerano yo kwisesa ku bushake atari ubwa mbere bibayeho ku mutwe wa FDLR kandi ko ibi ari ikinamico yigendera. Prof Bob Kabamba, umwarimu w'ibijyanye na politike muri kaminuza yari Liège mu Bubiligi, atangaza ko ibyo kwisesa kwa FDLR bitashoboka. Agira ati: ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Ibisaba gusesengura amateka ya FDLR kugira ngo usobanukirwe imiterere y'iki kibazo. Prof Kabamba agaragaza ko muri Nyakanga mu mwaka wa 2000 Laurent Désiré Kabila wayoboraga yagize uruhare mu isenywa ry'umutwe wa ARIRI agamije kuyobya uburari nyuma atangiza ishingwa rya FDLR. Uyu mwarimu abona ko niyo uyu mutwe wasenywa nk'uko inyandiko ya Byiringiro Victoire bigaragaza, mu gihe kiri imbere hazavuka undi mutwe ukora nkayo cyangwa ufite ubukana kuyirusha. Ati: gahunda nshya yemerera FDLR kwisenya. Ibi ntibyumvikana kandi Kigali ntizabyihanganira kuko niyibagiwe ARIRI n'ivuka rya FDLR igishyigikiwe bikomeye na Kinshasa uyu munsi. Dushingiye kuri iyi nyandiko twatekereza ko amateka ashobora kwisubira mu gihe kizaza hakazavuka undi mutwe ukurikira iri seswa. Kuva mu ntangiriro za 2026 Kisekedi yavuzweho umugambi wo guhindura izina rya FDLR agamije guhindura isura ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, akaba ashaka ko ihinduka FCLR cyangwa se Front Commun pour la Libération Rwandaise, ariko ikagumana nanone ingengabitekerezo n'imiterere ya gisirikare isanganywe yewe n'ubuyobozi bwayo isanganywe. Yaba Minisitiri Nduhungirehe cyangwa Prof Kabamba bombi bashimangira ko ikibazo gikomeye cya FDLR ari ingengabitekerezo ya jenoside iri mu barwanyi ndetse n'abayobozi bayo aho kuba umubare w'abarwanyi gusa. Prof Kabamba ati: iki kibazo kirakomeye cyane kurusha abarwanyi ba FDLR ubwabo. Ubu babarirwa ku bihumbi 2 cyangwa ku bihumbi 3 gusa, ku buryo batashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ingengabitekerezo y'ubuhezanguni bimitse ikomeje kwibasira ubwoko runaka igamije kubatsemba no kwimika ubugizi bwa nabi. Iyi gahunda nta na kimwe yakemura. Nk'uko raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera za Kamena 2026 bigaragaza, FDLR yigamba ko ifite abarwanya barenga ibihumbi 10 barimo 1/2 bahoraho, mu gihe ishami ry'abarwanyi bayo badasanzwe rizwi nka Karapu ryo rivuga ko rifite abarwanyi ibihumbi 20. Hakurya y'ingendo za Minisitiri
Anzuruni, leta ya Kongo ikomeje gutegura intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nubwo mu mpera za Werurwe 2026 igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko kigiye gusenya FDLR nikigeze kibyubahiriza, ahubwo nyuma y'iminsi 2 gusa cyayihaye intwaro kugira ngo ikomeze kugifasha muri uru rugamba bahanganyemo na M23. Leta y'u Rwanda rero ikomeje kugaragaza ibimenyetso by'ubufatanye buri hagati ya leta ya Kongo na FDLR, mu gihe Kinshasa ikomeje kuvuga ko ibyo ivugana n'uyu mutwe ari byo kuwusaba kurambika intwaro hasi. Tariki rero ya 24 Nyakanga 2026 i Paris hateganyijwe inama y'u Rwanda na Kongo izayoborwa na Washington, yitabiriwe na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe EU na Togo. Amakuru ahari rero avuga ko iyi nama izaba igamije kureba intambwe iri guterwa mu gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Kugeza ubu rero leta ya Kongo mu by'ukuri icyo ishaka gukora suko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabizi cyangwa se itazi uyu mugambi, ahubwo yo icyo yahisemo gukora ni uguceceka no kuryumaho. Kugeza amagingo ya Amerika nta gikorwa na kimwe yari yakora kigaragaza ko yitaye ku bigendanye n'isenywa ry'umutwe wa FDLR. Kuri ubu ngubu Amerika ahubwo icyo ihangayikishijwe nacyo ni inyungu zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ndetse n'isenywa ahubwo ry'umutwe wa M23, umutwe uvuga ko uharanira ituze ry'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'abandi batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza rero ubu leta ya Kinshasa ukuba yasenya FDLR ntibikiriho, ahubwo iri gushaka igishoboka cyose mu kuba FDLR yakinjizwa muri aya masezerano ya Washington, atari ukwinjizwa muri aya masezerano ya Washington mu kuvugwa gusa, ahubwo no mu guhabwa umwanya igasenywa, nabo ngo bagahabwa ngo amahirwe ndetse n'umwanya wo kwisobanura, berekana impamvu zikwiye gushingirwaho ukuba uyu mutwe utasenywa hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Ikindi kandi ibyo uyu mutwe uri gusaba ni bigaragaza ko rwose badafite gahunda yo kuva ku butaka bwa Kongo Kinshasa, yewe n'imigambi yabo igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nayo bakifite, kuko kuvuga ngo ntabwo bakwiye koherezwa ku butaka bw'u Rwanda kandi ko ngo bakwiye guhabwa ubuhungiro mu bihugu bitandukanye bo n'imiryango yabo, mu gihe muri uyu mutwe higanjemo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94 bafite ibyaha bashinjwa n'inkiko, yewe bagiye bagezwa mu nkiko badahari. Rero leta ya Kongo Kinshasa nishaka kumvikana n'u Rwanda mu gushyikiriza mu kuba bashyikiriza u Rwanda abo babarizwa muri FDLR bageze uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yewe basize banakoze amahano ku butaka bw'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ushobora guhita wibaza uti se ibingibi babigiramo uruhare gute? Ibingibi gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvugwaho ko rwose zishyigikiye ibikorwa bya FDLR, kandi ko ukuba FDLR yakwihindura ikagaruka mu isura nshya nabyo bivuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Igihari n'ubundi nuko ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Amerika mu by'ukuri idafite ubushake bwo gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa mu bigendanye no kuba basenya uyu mutwe wa FDLR. Kuva izi ngendo z'uyu mu minisitiri zatangira, Amerika yari ibizi kandi yarabibonaga, yakuriye ingendo hirya no hino kandi yagiye ahura na bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nibigeze bamutegeka kuba yahagarika izo nshingano ngo agiye gusenya FDLR, igihugu cye gisenye FDLR nk'uko bigaragara mu masezerano ya Washington Accords, ahubwo icyo bakoze ni ukumwihorera bakamuha rugari ndetse no gukomeza guha ubufasha leta ya Kongo Kinshasa ikeneye mu bikorwa byo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Mu gihe rero FDLR rwose umugambi wo kuba yahindurirwa izina n'imyirondoro yose iwuranga yaba ibaye nshya, kigendanye na FDLR cyaba kivuyeho mu masezerano ya Washington Accords, ariko nyirizina abagize uyu mutwe bo bataravaho n'imigambi yabo itaravaho igamije guhungabanya ituze ndetse n'umutekano w'u Rwanda. Rero izo nizo mpungenge zihari kugeza amagingo aya ku bigendanye n'ikibazo benshi bari kwibaza uti ese leta ya Kinshasa kuko igiye koko nifite gahunda yo gusenya FDLR, niba igaragaza ko igiye gusenya FDLR
Nubundi Kongo Kinshasa nigeze ihakana ko itazasenya FDLR, ariko uburyo izayisenyamo nibwo benshi batari bazi. Ubwo buryo rero nkubwiye nibwo niko FDLR izasenywa, no guhindurirwa izina ngo abawugeze ngo bagashyirwa mu buzima busanzwe. Ariko ibyo ngibyo ni nabyo Laurent Desire Kabila yakoze, ariko nta na kimwe kigeza ku mahoro ndetse n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Reka rero dusubikira ahangaha, ni byinshi twagarukaho, ariko iby'ingenzi twabikomojeho. Kigendanye n'ubundi na FDLR kigiye guhindurirwa izina mu minsi yashize, mu minsi izaza uzajya kumva n'ubundi FDLR cyitwa FDLR, ahubwo isigaye yitwa FCLR. Umutwe uzaba rwose uri mu isura nshya, kandi ukazaba ushobora kuba ufite ubukana ndetse n'imbaraga zirenze kure cyane izo usanzwe ufite. Ibitera rero ndetse birushaho gutera impungenge umutekano w'u Rwanda. Rero icyizere kuri ubu ngubu u Rwanda rusigaranye twavuga n'umutwe wa AFC M23 niwo wonyine n'ubundi ushobora gukora ibikorwa byo gusenya uyu mutwe wa FDLR ukoresheje imbaraga za gisirikare, kuko uyu mutwe wa FDLR subangamiye u Rwanda gusa, ahubwo bangamiye n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, aho uyu mutwe ugaba ibitero ndetse ufite gahunda yo gukomeza kugaba ibitero bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage M23 ivuga ko irwanirira. Ngayo nguko rero reka dusubire.